Četvrtak. Oni su uporni čuvari uspomena i predačkog govora koji nisu zaboravili. Tebe pojem, Čorbađio, tebe pojem, Boga molim. Bili su dobri radnici i dobro su stajali i ti okolni stanovništvo ih je često napadalo i otimalo stoku. Istraživanja istoričara su vezana ipak za turske arhive i oni su nešto što treba da da pravu sliku o životu Galipoljaca. Stani Nine, gospodine. Naziv je druge epizode serijala o galipoljskim Srbima. Četvrtak, 15 minuta posle ponoći. Prvi program RTV-a.